Ovu akciju pod nazivom Naše blago Sekretarijat za kulturu grada Beograda pokrenuo je sa željom da se i domaćoj, ali i svetskoj javnosti pokaže deo blaga, deo riznice koja se čuva u našim muzejima i legatima. Smatramo da je podsjećanje na kulturno blago koje čuvamo vrlo bitno kako za obrazovanje, tako i za kulturološko i kulturno utemeljenje našeg naroda. Naravno, muzeji i legati jesu riznice u kojima se blago čuva, ali mi ovom akcijom pokušavamo da uradimo još jednu stvar za koju smatramo da je zanimljiva. Upravo po uzoru na uspešnu akciju Negujmo srpski jezik, pokušat ćemo da u formatima koji se nalaze u javnom prostoru, koji su najčešće namenjeni reklamama za prehrambene, kozmetičke ili druge, uglavnom nevažne proizvode, osvojimo i prostor za ovu oblast. Dakle, reći u jednom da reklamiramo kulturu. Smatramo da je skretanje pažnje na bogatstvo kulturnog nasleđa jednog naroda i bogatstvo kulturnog nasleđa civilizacije vrlo bitno da se nađe u formatiranom javnom prostoru koji je već odavno osvojila industrija marketinga. Dakle, nadamo se da će ova akcija uspeti da kod većine, velikog dela naše javnosti, podstakne i pobudi potrebu za češćom i redovnijom posetom muzejima i ustanovama kulture, a da će kod donosioca odluka takođe podstaći i potrebu i neophodnost da se stanje u našim ustanovama kulture rešava na pouzdaniji, čvršći, temeljniji i ubedljiviji način. Briga o kulturnom nasleđu je, dakle, ne samo briga o prošlosti, nego bez ikakve sumnje i temelj staranja o onome što nas čeka u budućnosti. Iz zbirki muzeja i legata Beograda. Otkrijte naše blago.